U posljednje vreme svedoci smo opsežne digitalizacije i automatizacije svakodnevnog života. IoT, odnosno internet stvari, naprosto zahteva povezanost celokupnog životnog okruženja. Međutim, sva tehnologija koja nas bežično povezuje i okružuje, osim komfora koji nam pruža, neumoljivo uzima danak u vidu našeg zdravlja. Uređaja i bežičnih emitera je sve više, a nažalost studija o uticaju svega ovoga na ljudsko zdravlje je sve manje. Iako nominalna definicija glasi da su samo ionizovana zračenja štetna po zdravlje ljudi, elektromagnetna zračenja u kojima svakodnevno živimo uveliko su prevazišla te početne vrednosti. Počev od repetitora, pametnih telefona, tableta, televizora, računara, rutera i različitih mernih uređaja. Ne zaboravimo, ovi izvori deluju na nas istovremeno. Upravo zato je neophodno da ipak povedemo računa kako bismo sačuvali svoje zdravlje, a ipak ostali povezani u digitalnom svetu. Dobrodošli kod e-savjetnika. Svi uređaji oko nas emituju elektromagnetno zračenje, te iako su ta polja slabe energije, dugotrajno, da ne kažemo konstantno izlaganje definitivno iscrpljuje naš organizam i utiče da se brže umaramo. Prateći ovih par savjeta koje smo pripremili za vas, bit ćete u mogućnosti da nastavite da uživate u najnovijoj tehnologiji, a da pri tome sačuvate svoju dobrobit. Krećemo od savjeta broj 1. Spavanje bez zračenja. Možda najvažniji proces za obnovu i dugovečnost našeg organizma je kvalitetan san. Kako brojne studije navode da elektromagnetna zračenja ipak našem telu oduzimaju energiju i oslabljuju brojne ćelije. Ta šteta nije trajna, već se u toku sna organizam od ovakvih uticaja oporavlja. Međutim, ukoliko vi nikada ne boravite izvan nekog izvora zračenja, na primjer vašeg Wi-Fi rutera, vaš organizam ne može da se oporavi od štetnog uticaja, što za rezultat ima brojne posljedice. Zato, da biste se sačuvali, najvažnija stvar koju možete da učinite je da u toku noći dok spavate obavezno isključite Wi-Fi ruter, bežične štampače ako ih imate, a na telefonima isključite i prenos podataka i Wi-Fi te ih stavite malo dalje od vas. Na ovaj način, spavanjem u zoni izvan zračenja, poništavate štetan uticaj na vaš organizam koji nastaje tokom dnevnog apsorbovanja zračenja. Savjet broj 2. Smanjite broj izvora zračenja. U okolini u kojoj živite i radite, nastojte da sve uređaje koji koriste Wi-Fi ili Bluetooth svedete na minimum. Razmislite da li su vam esencijalni. Razmišljajte o onoj izreci koja glasi: jedna pčela vam ne može ništa, ali ceo roj može da vas ubije. Ovo isto važi i za izvore zračenja. Nastojte da eliminišete recimo bežične miševe i tastature jer se i onako koriste na fiksnim pozicijama. Postoje također i elegantna rješenja da sakrijete kablove kako vam ne bi smetali. Ovo isto važi za celu plejadu Bluetooth uređaja koji nam pružaju određeni komfor, ali nam nisu kao takvi neophodni. Za većinu poslovnih rješenja sve žične veze su daleko bolje nego bežične varijante, kako po pitanju zdravlja, tako i po pitanju pouzdanosti. Na ovaj način, vodeći računa, uspevate da umanjite broj emitera u vašem neposrednom okruženju. Savjet broj 3. Smanjite vreme izlaganja. Da bi vam elektromagnetno zračenje naudjelo, potrebno je vreme izlaganja, pa stoga nastojte da ga smanjite. Sve uređaje koje ne koristite, isključite i palite ih samo po potrebi, a ukoliko možete, činite ovo i sa telefonima. Ukoliko duže radite na računaru, pravite pauze ili ukoliko možete, radite napolju ili u prirodi. Savjet broj 4. Držite rastojanje od izvora zračenja. Ovo je jako važno budući da snaga elektromagnetnog polja opada eksponencijalno sa povećanjem rastojanja. Laički rečeno, svaki centimetar između vas i telefona zaista znači. Tokom razgovora obavezno koristite najobičniji žični hands-free, kome će, iako se često zamrsi, vaše telo biti zahvalno. U skladu sa ovim, izbjegavajte bilo kakve oblike Bluetooth handsfree-a i bežičnih slušalica jer vam stoje jako blizu mozga i nepotrebno vas iscrpljuju. Jednostavno, zavrzlame sa kablovima, iako umeju da nerviraju, ipak nose manji zdravstveni rizik. Sljedeći savjet se nadovezuje na savjet broj 4.
koristite žične dodatke. Iako zvuči totalno retro, koristeći žične priključke koje smo već spominjali, vi zapravo činite da talasi svih mogućih frekvencija i amplituda ne prolaze kroz vas i vašu kuću, nego kroz tanke žice po podu. Jasno je koliko žice sakupljaju prašinu i koliko nerviraju, ali ako se potrudite oko instalacije istih u plastične kanalice i namenske dodatke, postaće jednako neprimetno kao da ih i ne koristite. Bolje je žrtvovati malo komfora nego mnogo zdravlja, a na posljetku i jeftinije. I savjet broj 6, EMF zaštita. Ukoliko ste mogli da primenite sve dosadašnje korake, ovaj posljednji vam neće biti neophodan. Međutim, svakako će se neko upitati kako da se zaštitim od recimo Wi-Fi rutera dok spavam kada sam u zgradi i kroz sobu mi prolaze signali svih rutera iz okolnih stanova. Upravo zato postoji profesionalna elektromagnetna zaštita u vidu folija i EMF premaza za zidove. Koliko je kod nas odsustvo svesti po ovom pitanju, najbolje svedoči činjenica da kod nas zaštitna sredstva ne mogu da se nađu u prodaji, a najbliža zemlja u kojoj mogu da se nabave je Hrvatska. U svakom slučaju rješenje postoji, jer ukoliko nanesete na zidove ovakve specijalne elektromagnetne premaze, a na vrata i prozore postavite elektromagnetne folije, vi ćete moći da se zaštitite u svojoj stambenoj jedinici. Jedina otežavajuća okolnost je to što ćete za ovim zaštitnim sredstvima morati da posegnete ka zemljama Evropske unije kao što su Nemačka, Austrija ili Hrvatska. Ukoliko vam ovo zvuči strano, nemojte zaboraviti koliko ljudi oboljeva u našoj zemlji svakog dana od malignih oboljenja i neobjašnjivih bolesti. U odnosu na periode iz prošlosti, jedino što se zaista promijenilo je zapravo digitalizacija, a ljudske navike su se upravile ka tome. Stoga je logično za očekivati da ova promjena u sprezi sa drugim modernim trendovima može ipak da nam naruši naše najveće blago, a to je naše zdravlje. Ukoliko vas ova tema opterećuje, svakako primenite ove savjete kako biste pomogli svima oko sebe i kako biste umirili svoju savest. Da bismo uživali u blagodetima tehnologije i kako bi nam ona zaista poboljšala živote, kamen temeljac je naše zdravlje koje je ipak bolje sačuvati nego se naknadno lečiti. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem nešto drugačijem i edukativnijem klipu, a vi kao i uvek pišite vaše komentare ispod, zapratite naš kanal ako već niste i kao i uvek do sada, do nekog sljedećeg klipa, ostanite uz vašeg e-savjetnika.